Sin pila adlaw yaon nahiluwala in mga manusia in katilingkal dunya hasabab sin hambuok virus pagnganan novel coronavirus 2019 katilahan day sab hangan hatawag Wuhan coronavirus. Hasabab dito mataod in pangasubobyaon uno in Wuhan coronavirus ini. Iban uno in puunan panagdaan hula sin sakit ini. Damikyan uno in mahinang sin kita niyo manusia hasupaya kaanibad nato in sakit dain ha novel coronavirus ini. Na insyaallah ta'ala ha video ini hikahajarat namo in katan bahana patungod pa novel coronavirus ini. Damikyan mamayan mataod kita niyo maput pangadjian patungod ha novel coronavirus ini. Nahaway pa kami nagtagna sin YouTube video namo ini ando manaabit kami kaniyo tumbukon and subscribe button. Damikyan ayaw niyo ray sab kalupahi tumbukon in bagting hasupaya kadihilan kamo notifications atawa pahati mang-aon bahgo video ha YouTube channel namo ini. Na insyaallah ta'ala magtagna kita niyo. Bismillah. In 2019, novel coronavirus ini hambuok virus kakilahanday sab hatawag Wuhan coronavirus. Sabab in puunan panagnaan sin virus ini dain pa ha daira sin Wuhan ahula China. Ha Wuhan kita in panagnaan cases sin pneumonia of unknown cause ha December tahun 2019. Kaya tudlo in puunan sin sakit ini pahambuok tabo pagnganan Wanan Seafood Wholesale Market. Tabo nagdaragang sin mga exotic binatang biya na sin kabog, has, iban pilandok gimba. Damikyan mga manok ista panagaton. Laong sin mga panday-pandikala ha pangadji sakit in coronavirus ini sakit din ha mga binatang sa gawa makadjari sila mag-evolve hikasalin pa manusia biya na sin case sin novel coronavirus ini timagna pa mga kabog sambil nahinang sakit sin mga manusia. Hawak to ini wayroon pa pangadji na may taibuntul hatungod kasalin sin novel coronavirus ini pamanusia pahambuok. Sagawa in ilmo tungod padugaing coronavirus in basis sin mga experts panagnaan panghati habago virus ini. In coronavirus hambuok pamilya sin virus daran kakitaan haginis binatang biya na sin unta sapi kuting iwan kabog. Mahang-mahang hikasalin in coronavirus dain ha binatang pamanusia. Sagawa aun na mga recorded cases biya na sin MERS-CoV atawa Middle East coronavirus nakawa din ha mga unta iwan in SARS atawa Severe Acute Respiratory Syndrome din ha mga kabog. In novel coronavirus 2019 biya sindugaing coronavirus makalamin bang in hambuok sambu-sambuhan manusia kapamahanon sin tao nagdara sin virus. Hasabag di kimanat na in virus hadugaing hula biya na sin Hong Kong, Malaysia, in Pilipinas sambil imabot na pa United States of America. Dain ha mga Chinese national bakas nakakadto nakatibaw hadaira sin Wuhan ha hula China puunan sin sakit novel coronavirus. Kahinglaw kalamma ubutahay iwan hapus napas intanda sin sakit ini. Luba na bang in manusia bakas nakatibaw nakakadto ha mga hula taga coronavirus case. Damikyan na-expose pa mga tao nagdara virus. Pneumonia, kakangi sin bato, atawa kidney failure, iwan kamatay
in severe case in novel coronavirus 2019 infection. Mahang-mahang in ulapay iban sakit gunggungan. Hawak to ini wayroon pa ubat atawa vaccine hikaanib pa 2019 novel coronavirus infection. In sarayaw dayaw mahinang sin mano siya biya sin kato in huminang kakahinang hika umid sin mga sakit dahin ha mga virus biya na sin mga kakahinang ini. Paghugas sin lima sin sabon minsan dakuman kauhaan segundo. Pag-usal alcohol iban sanitizer bang wayroon sabon atawa tubig. Humali kaputan in mata, in ilong iban simud sin lima wayroon kya hugasan kya lanuan marayaw. Bang hinglaw in baran humali na sa jahabay supaya di makalamin padugaing manusia. Tabunan in simud bang umubo iban in ilong bang mamahanon damikyan bugitan in tissue puas usalon. Lanuan in ginis panyap daran kaputan doon nakahaway hahihinangan atawa high school. Mangin dua patuhan Allah Ta'ala hasupaya lapas dakita niyo hasakit ini insyaallah Ta'ala. Na insyaallah yadto na naubos in hambuok video patungod pasakit ini sakit dahin ha virus pagnanan novel coronavirus. Mamayan aon kita nyo nakawa panghati ilmo hatungod sin sakit ini. Damikyan insyaallah mamayan kaaniban nato in virus ini hasupaya masambu in baranta, masambu in daera, masambu in hula. Na insyaallah ta'ala mamayan sambu-sambuhan da in baran niyo. Damikyan halawom kita niyo kusog iban sin kasay. Kabalikan namo in kabtangan namo o yuman nyo sa jabitad tuan. Salam doa pakatantan. Assalamualaikum. Bye-bye. Wherever I go, wherever I see, I remember you. If you remember